Subota navečer, tatko i majka otišli na gosti. Normalno, subota. Ostanale doma babička i unuka, 2-13 godine. Tinejdžerka. Babička po kujnu nešto muva. Unuka, a u jednu sobu, a u drugu sobu ulegne kude babičku u kujnu. Vika, babo, te praša nešto. Vika, čekaj malko, vika, samo da izvada ovo odredno. Vika, stavlja gore na šporet, vika, kaži sak. Babo, ti kad si se rodila? Baba se obrća, gleda go, vika, gleda ti kad umre. Babo, ma. Dobro, šalu se. Kaži, što sakaš? Babo, ti pošto odavna si se rodila. Ne li ti znaš što je to ljubav? Baba go gleda trepka. Što je to ljubav, babo? Ljubav? Gledaj, sinče. Znači, ljubav, to ti je kad ti gledaš, pa on gleda. Da, ti gledaš, pa on gleda. Pa ti gledaš, pa on gleda. Pa žena mu gleda.